Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kum kada kajing aiman sia megi Samla kibla pendek begajing sha ajing hikai haka electronic appliance repairing but haka electrical appliance repairing ya kebala tingka deka raising and accelerating MSSE performance but bala penyat deka Department of Commerce and Industries ke Gciit'S and Co Institute of Information Technology Society hashpotarik una opera arja apusan kala yuak ban Pynkup Burom bat sami ki sernot syaki Samla kibla dep ya kajing sha hikai Gciit'S Training Center mau kerwan. Hakan ni kesengi uba Jiling do General Manager DCIC udah long kumukong san haringkat kejinan lang uba VW Nong Set Managing Director Gciit Society kong Pimerthong Career Advisor kong Iba Kordor Lamin Administrative Officer bat kibai. Ke Gciit hakan ni kesengi kalayo ru ban Plie ki artali ki lat jeng hikai ki Samla kata ke housekeeping bat ke football coach ya ke bala tingka da ke Meghalaya State Skill Development Society. Yang Burom, Gciit'S, Burom, Kenaikan, household appliance mo kung kita ki electric kettle, kita ki rice cooker, ki ini ki electric iron, ini besok kan repair. Nama apa masih kuliah mau masuk na, kita ke istri laman hari wah fall untuk kita dari kamu itu I kontak poin dah, ilah long song kapan, kamu tu kontri kamu so. Punta hiru long ilah kan use kita ke experience iyo anak ka training kami po Gciit'S opinai kata ka service namta ka motor jong kehi namta ipaga kani ka dokatan mau na isu konten na su bentu ipi lomba warung ba kani kasih sam certificate ka syukur beta ka jingyo certificate jong ke pendam kam ya kata ka training ko ba pi layo nakani ka nakakini ka sansi kata piso dam kam ba pindang let advance training ru what dipend ni ba wasa kita di training di bai dangla learning of the pre maybe ITI na di maybe kita kini training na skills sim kumi kita dilatih ka bula ka piola no nomor ba kani ka learning process kam cukup kita long kasong sa kapigan long hidden motivation di happen push jadi opinang improve nakasni sa kasni na usam punta wano pa sa kay kaya kani training ka ba hindi si makanaro rada day ba limpat mo na nama ba kung may ba kapatay man na opinyo kamso ka pala bon napi kagatar palaya cakmat lebih hapan perkati hakanu kalian bapin perkat namta kalawai jompi te maketu iki lomba nangni sakmaadapi mui gege da perkat jeliu da lom da perkat janai te